It is better Yakunodu. No one's watching the same phone. Say Ghana, politics, football, I didn't send him. Now I'm catching the more money as of one. The any other prophecy when you and some agents or Ghana and social media in Ghana, yay, yes, like a carbon, and yes, a cabby, Ama was watching. Making sure so her co-edu media a year a juada, a cosifiada, never the day, Muhost, Diane. D4 any D4 o D4 na ye bo awemfo ba da wo tese wo falumba metabo ni din ono ene na mebe mo akọ na akotie na numa asem simape na wo hunu se wo pe ba bi pa wo pe D4 bi de wo akobata no a ye wa D4 mu ahodo minimo ha wo kure ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo be hunu ni nyina ma oborofo oni bie papa na basa so so na eni gi se me wo mu se o yare na ba na kache ha ono ama ba bi a wo beda na wamoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepere bia kompai body a e jape krum ene wo se woko adiji se be wo ni se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa babi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no one fa number na egu afidie ni so na fere papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wo tena num kasa mpa wo bo ebeto yem yenko he ne mra ya famina na ye bo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka misia mobro wa fo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be solve gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hwe kura me so wo de beda enye achinyi bomode aba na abedu ha wo be hu nyame animu nyam ene ne kese me number wo hwe me kira kwa de nyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame animu nyam ene ne kese amen. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broad factory. Abawa bubuano. Obi biara asabi opese wo mre fie. Na afi wo mabose se bi. Na wo say yes, ampa esumi fie ni no. Eye home estate and broad factory. And ye de sa ade ebrewo. Wo estate a ebu men say isu bonkum ni nifa nyina. Yenya na ye da no. Ye boa ma wo ba bi. Ebia na oni adaje. Ebia wo amanone wo akontrum. O bivia yesie wi ato because unyi obi ani a uba besi eye home for so a ye beboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire hu asem bible so oduma ye ni bia na katua asem e moduma yenim fifire wi wo na woni senti no wo for me am ko gina ho e bia ye si dan ehwe hu se ye the blog papa na esi cement akodan se ba ya woto a unu woda there are a lot of estate a okoto a enche ne nsu aminu ato okoto a enche na enho epurugu ade ye gina ehese enyem ekotote amodini bom ede ma se woto a ehon ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open prota to prota dayi prota eni echi prota eni ba dia traffic wa enu ntinye free home no efie de ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa mo ahia de ebetom ne aboa wo na yama wonsa akabi ye dia efene se ye se gina mo hene ne ye list bibia de man asase kakraka ya mitwache oni nyina asase kakraka ni nyina eda tek he ya tek kuma se tek he ya tek area he ya ne wo brane mo bia bo so da form afenso wato prot ni bi o amanane
What do you mean see fiends is so say? Wouldn't you be our gility? Who discover for nobody? And I'm for power. Who offer me Jinama said, Bra home estate and block factory. Check your company or on company here. And not her own workers no be a boy to man. Ubana my orders of a make 20,000 of blocks. You can create the home boama. Would you have to account me? Me a show 2 weeks, 1 week, 1 month, a dependent orders on your home. Every crowd of no try in order be anywhere. And your name amount bear 3-4 days. You better travel problem. Yet, need never casting, yet you have to go properly. So, after what will be a would you say? Or may I say, Busukake, or your home video, dear child. After all, say indeed, what don't want Bukupa. In fact, so travel over the Busu near the corner of Gia, it meets natural time plan. You says if you type, I open the amount. It was a neck, the papa, and one now. Near no point here. Who you to my need? Who pay few more and high at the end of Juma? Would it be a hospital? Would they found workers at Cottenham? Over the sea, a home estate and block factory. So, you be more fearly. If it's who will fear you, person for former high, only baby the Fabra, the bone that would do the mouth, yet the amount high at the amount, and be a control to the amount, open dining high, singing room self contained. Don't the time be a open beer, Rabesia, your home estate for so, you may do anything at where would have baby, because we are from home, so we believe home. Brevier, never have you any brevier, Babosses, brevier, Betasas, brevier, and behind an hour, Ubeisha, the number the Guasia. No crashing, your hands will be a din, I was swap, will be a din to my in Javas as a par man so now, your man and pa and more din room. Emma broke papa, service made, Akum, Usaya one, wire, Fred, there no needs I was so my crown. Bah, bah! Homo, Papa Joe. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory, a power bubuano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you my bosses say, and we say yes, and pa, this will be fee, a home estate and block factory, and a dead sir, and ye everyone. Yes, nothing. Oh, KUMAWOOD TV studios have. Yedi Koojumedi enebro ene afufida me fa ni se ne holiday boni beka enti yemfa konya we so na yenhwe yenuanom yenkramofo nyina happy Eid Mubarak ene moda obade no onhiramo onya mokese bebibia mo bia yaba ne de na yaba sebie son sebie nyaado yede nsema eto ade ncheche e social media na so ne Ghana wiase afane nyina ene yabobo na betu bia peto so ama otu hu de ekoso na brebia meka se yetnasia aboafo bi adaroma na won esoyasne America ojumede ebro as the PSA enkoma odifo na na yebo ajape kroma otu di shebia na dwunmu kano di shebia sebie so enoma basa mobrowa enyanka ekranfo nyina no baba se monfa omo embedan no na obedidi amom bi edi obehye amom bi ahye obom baby ada na sebie so wetanso asa won mo yade eguso odofo wompewe ede na ope also want me man numbers no na etwa de ncheche ewo screen no so no fa na one no entwetwe enkomo obeba baby a wo biara ma ba be yo mo ama won so akoma etime ato oyem yam fast debut ma Emma home estate and block factory home estate and block factory is open air blocks eso dying didu obi a open no won my crowd say wonom ebema obi sebie son sebie nyaado de open mpo so mo nigu ha won be ma woda anase won be hye woda na wo matwa blocks no e de ama won so dwuma bia opese wodidi no wetimi edi open chamber and hall self contained open 2 bedrooms apartment open fimu ato sebie son sebie nyaado wo mo abama enkoba bia ema sebie njusika enikwa dan a home estate and block factory na wonomo enya womwa assassin so na wo pata hey they are your service one must say omo be ma obi ama won so no wabo sese ba ko mienu bi e de asiso na busia no omonya baby ada ene assassin so ayete no ebisa japade a emisantade emisaka yemisa sebie son sebie nyaado emianu me ye wegya ne boarding say ya ta enye no ene ye ba bebisa ne mom bebisa say otehe wasini fie so rented dan rented 1 room and 2 rooms just say enkrofo bi ewo ho adaje they want to know baby a wote ti wadaroma
home estate and block factory na wo mo enyo mo anope ya wo mo numbers no ena egu screen no fa na oni omo eni kita hode na emo bia no wo mo fa emo a udu Kumasi Atenga Junction one mo ne KUMAWOOD TV ena ewo dan ba kom. So come now, talk to them now, and they are going to support you. When we are for no pay, one more ajebre, it's every one most secretary, asoyasne, and me educate April. We did it, Diane, we're streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH. We're live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darko's Initiative, Sam Darko's TV, and so yeah, live, and see, so when you subscribe to your channel here, Mestro say, and they have for day, it's a holiday, so it's an easy holiday. Where they say, best subscribe, or press the red button, like I said, what do you want to boss to pen and say, what subscribe? Then you like the page, then you share the program as well. Send a bear after front so, and sa a bekebi, not one more, I share. My mission on crying, now fair not, me my big for a quabba, and find in some no anxious so. And I mean, crunch some it's as simple as ABCD. Wherever that you are, it's a fulfida. It's a holiday. For sure, and then a holiday. Mukronfo is my phone over and early holiday. But I don't want holiday near Lokunke or holiday. I will be a holiday. But some porch, I like a beer more while I set some manga to cover number 1, number 2, and I see it coming. I mean, I don't have bo a zema, bro, for a like a beer mobile and bizarre bashing. My better became the bicycle, which is to KUMAWOOD TV, Nemum, but my Benili. Bema benyili eleke bia ma o metimen Ghana o le afofida menyili se muko mu fanten so a make the in the holiday mpocho mu wenyu anje. Happy yourself. It's a very long holiday mpocho ndon ko tende take some hours and then take your family out, go happy them, sit somewhere, have fun. Say jare ne bema se be son when you swim. So drive around the more drive around. If eating outside with your family, the more and then quite for family ni pick a crap, bemena, months baby, mo have a lunch, go for dinner. Ko baby one kasa ubeti me for day. And kasa because Diane say happy yourself, sit out. Ukotna say be some good into the pa, ubotomo enso. Sit out. Have a very beautiful time with your family. Wash your bottom. And do that. Happy yourself. For chat masa. I want to wash your most clean adina no. Mamba kind in the holiday. Happy yourself. The portico cost so crowman and happy out and I won't cancel. Pacho mo ninja. I did be away ya. Ebe mo ni ajeno mo ninja. And chow be no babeju any diamao. And the sebies will be a crowd on pewenije. Once when ni ajia na any ya. Ubi uncle be who sebies son de be now you're a ho. No soon. No one no one phone. Hey, Shasania will see our phone. No. And more when Nigerian uncle should be bottom. And could you know be so? The moon is a oh, Mamma Nigerian as I said. So if you don't want me to make you happy, or if you don't want to make me happy, me pack could make me and Kasame happy because my life is my life, not your life. So please, happy yourself. Maybe at my side, Nemum, and happy one. Nampocho, I am very cautious. That's all I have for you. Of our cover. Yeah, cool. Anya fie boko Nyakopa dom ya se ani ya dini ye katremata abojo ne mujedi afusane sa ese ewrade ya de ma de nyina Princess Bacha na ye na woda asasi ne krada ya se ewrade nyankopon ho nkwade ma no ya se ewrade so epeja na basa ato na brabo so great na asi na woda ye de ewrade menhira enepa ene ne ntena na nhye ewrade din ene monyam anya ye kwa nyame pe doctrina ya ma die nyina me wo faase Bible reader me sofo radio man ono so awoda besi china okay yes Kristo wa ahoden ne nkwa de amane se awrade be man de nani ehunu ade chen ni bi na ene pe wo mu ntia o ma awoda ne to na awrade amane pie na ahye awrade die ne monyam na adan afi wasema wo kan ye happy yourself yi anam de kakra beto so and the so tries will be Nimawa. Then I do come and ye be mu. Because ya be before be who be said there and a yaudi. Ubin so any bageno. And na sebita frache, no be a hiasi. And Tim so trans will be more in ye dear. Any time be our hiasi muno. And a bay will be energy and tino on person when in yeda.
nya mesiro nipa bi asade a Kristo ye ya efe wo nipa ho so de wani gye gya wo una apeso create ma ho abetuma create o pese mfiri wo nsa so abetuma free nti wa huna de a ukọ ho a ema wani gye ni mo mafutu am de ba nipa se ye mo wani gye bia try se be positive na be share rade ani munyam ngofo bi ani gye ne ma ho a ekum sunsun ngofo bi ani gye ne ma e shiska free ensem ngofo bi ani gye ne ma e kofa wu e de bre ye ho nti wade bia ma wani gye no bompa ye na sere se enya de ne munyam hye nkoso ne yedie ebeba wasetena mu ani gye de wan kreti ama ho a enye yie ni obi kura na nim ne awomu pa wo ya wani baje obi to ono ne ema na ni gye na se won so aha nti wa na onim ade a wokọ ho a ema wo kra ni gye de ne se mu pie ese nkomo bi na bekoso na mfa wani gye ma so ofiri ase omuni omu nkomo na kofa wani gye na fa bobo ena ofili so hye ma na wani baje aye ne saa ono oba ne tena ya che udimi so omni ntampi nduni pia na kra ni gye na de fa ne tena kam ene ni mpie kakra na nso oba ade ene munya ade bia bebu obi ene gye ne free awurade no on try say obemana akoso na nya no nyam hye mai za nyankopon beautiful radio mana kwaba anti josu do ba do ase sa pepe adwade so amana to inu anum kramofo so ala nshira o sa mo kra ni age the whole of the weekend ayomo edia anti erade nshira o mu nyina ene gye de kanipa sanse babo si ade bia woni mre a wa shama nti ebi obeka se o minifia me DP na menye den sa o dem abetimi amoni age exactly yes because me de ene nyum enne mama ene gye ti me odem kura metimi etie nyum be mama ene age nti se oni bia no nche chenchena pia bonten na asem nkoto obetimi ahyefi obetimi aye bibia wo se oye bia amoni age because Bible class ene gye no dru amani bia no obi an reta ho no yare bo no obi an reta ho no ohun ni pa e wa brabo mu sa wate uma na nso amoni age kakra na okra na otiu mu nso eho asepe no ti na no pe de e ka kire obi an se ma woni nye be bia wo bia se the situation ni tie bia se ne me koso se de open no se nko se de open no umu oni gi a ehye erade ani munyam na obonsam na otata no so dwane firi onchen because ohun se o nipa we de meye ni bia opusun yaka ye ma menya na ne me mfa be bi bia obia no ma woni nye na na erade nyankopon wa ya ma me no mi no say me ye ninje obia ma na ninje na bi obia great yaka bebre e dey actual happy yourself wherever that you are ma obi mejiweni fama do fi so onyi weni no pack next baby no wa move on no wa kasa waji weni fi say uwe na se bi onu nipa ko oti ase a obeji nani obe forget won so if your wife and your husband is not making you happy, try and make yourself happy. If you are a husband and of course probably a wife and your husband is not making you, the other way around, you know, you couldn't moninja more moninja or you moninja more moninja. What I say, and so on and so, just be you, free yourself, because I know that the enkete honum yeah intimate say obey ne sa pepe e de amame na aboa amasebi so me hu tuna na me ne age what I say sa pepe stream live on Facebook KUMAWOOD TV GH, live on YouTube KUMAWOOD TV, some Dakus initiative, some Dakus TV so yeah live ewo ho and see what our ma chef my na jumedi no afofron so ensa enkebi Prophet Ebenezer Adakwa don papa mache mama ma happy holiday so baby oh bia first story making headlines on today's Koowaa Show and say Kamako say if you are Schwarzenegger any chama won't me won sem enya de ekwakoda say eye buru ha e wo Ghana mem ha ema enam so ma sebie so sebie nya do amanfo twetwe ne sere ne abasa adentia because chama won't me amfa if you are Schwarzenegger adwuma no kofa Dolores from Paul Manso and then am so if you be through shades ema delay through bi and I delay e kana sembia if you are so onemia krom ha de igna yenim se so no bi nkasa na wo bo wa bi kra na nipa na nam ha wo so minti na wo bo wa no timi jema no ho sebie so sebie nyaado and am so am sebie Ghana for can say obey efia ahoya na ye o senti afo adwuma na aba be fra Dolores performance adwuma ena eno ena ekuma okay can say me
if you about want to because say na me dey be ma na twem play jai dey dey akachi bia dey se bia so me hwe ho hey samom Ghana for say hey sir I want to be dem ko bia no say you no if you answer dey okofa na boso e dey aye dem well yentimi power pay team na ye hu no kra wo mu ntino and am so Ghana for kan dey pe e dey kire if you Schwarzenegger and I'm so lawyer Morris Sampa so babonti be kan dey pe dey kire if you Schwarzenegger ka say ah na wo say na oba say bia so nkrama na o dey daddy nyam na make Morris ne be kan and o dey daddy chairman e dey wo e ye dey efia mu na ye kuma babonti Emma Nebebodia, the more than Edifa some way. Answer why you who saw Kojina no book, and so a chap pictures, a wako, so cuckoo, Laura Morris Ampao, and a honorable to me chairman. And I'm so Emma no book for so baba because he Baba Obakum has so I may fee. Your catcher will say, baby, be the amoa, and you cook, baby, I chairman wound to me, if free new room. Or hene wo kwagilete free of abra and one same day kwada yanti say if you are so anya nesa okopie United Show business so the tintin titi mo e weekend we are okopie mo no e na ye bisa say eh na dey na nam so ma obebo say dua we din because cause on chairman cry dan o yin from titi na cha o say share na ma grandma men kan cho say chairman won to me enya dey am na have a one time stand and I say that could be an say you one day be and a quadayo, many chimp nankasa in 1 day for 16 solid months. Many she and free. Hey, really? I drink for 16 months when you're here. Well, you're gonna go ship it again. Because we didn't want to be, we didn't have a one night stand. We had a relationship. It wasn't a one night stand. So I told Andy. You had a relationship for how long? For over 16 months. I told Andy, Bema, mene na chimpna, I want ya shia mamino. Meme mbele du mama no. Sabi me de me body kwa no. I didn't gain anything from it. Na me bele du man mene bi free no one. Enti me pato me impression modiama girl no. But when you read their rates, you come to understand that even in their rates, they assume or they speculate, say because of the far delay, I will not work for any of my exes, okay. And I have rich men as my exes. I want to be quiet the list of them. Good. Now, but and you know, when that came in, Morris Apple took it upon himself to come and sit on the TV. As Morris Apple kind of said, want to me say he will not come low to sleep with a woman like him. Hey! Ah! Yeah, court. Because young people say we are going to describe it in court. They see Cape Coast, they see Amir Hotel, they see what me feel. Morris Apple say, me say, me kramayada. I don't remember, I don't recollect admitting anywhere sleeping with a dog. Many camera ye bibia, a camera matter me reno as my pets. Now to that TV so say me many camera da. I've got 21 years sons in the university. But now TV say me papa kwasi ampeni you know. Ewu ye. Una mamiska. Na bacha ye no man rana. Yes sure. Want to be about say 4,000. One mouse guy, 4,000. One mouse can be. Yeah, the microphone. Kodo me boa kachem sembua. Me brother me no ko baby ha. Maybe sir. One mouse can be before a year. And you ko share your one. Good. All right. Good. And you ko share. Oba me fie. No be chia yen. Oko. No man ko dani 200. Eno koye. Enti no. How do what in enti oni me nya 70 me papa or what my best 13. What we dance was say kwasi ampeni ewu ya me na say who we an the kind of court me bodua because one me ne come my nine two want to be the other one night stand me ne twempana empana chia na obeda me fie or your party mama or so you go Kumasi high school e ko introduce no teachers as me man no papa na ba cho kwa me pa so ya madam for that one introduce who say James and not again. Because we didn't want to be, we didn't have a one night stand. We had a relationship.
It wasn't a one night stand. So I told Andy. Bishop. Ababawa Efia Schwarzenegger. The wedding uncle Winchira Efia Schwarzenegger. Ghana for so 80 yen na radin shira ubia. Of our peace am initial no cement chairman. And the sofu Reverend Kwaku Fojo. I mean shan and hokanina. Kwa sorry over radin shira. Then asama bayina mean shada unhunu papa because fiance mbana pick one topic an shas and the decorant min kabimano. And that year fiashas nigga ya wana kuma muse ni papa wa woman mu 13 ubi ka chen so ye kwasi ampanyi ti ahye kra etimasa atna wura free say apostle ko Joseph wanyini chen ne se na sebita frat wa bobra chen ne se etimi di apostle ko Joseph atem se de ope efia wura fi no se kwam despite wo chen no efia wura fi se mpanifo bebre wo kuromu a omo chen no panyini Canada Japan efia wura fi se wo men no enso utimi bedi na tem se ne wa wo krape eye oki adene edane ba wo chia eba be he wo ne de wo de utimi hunu mamu a wo papa wo e de ye mfaton wo papa wo nso meye kada Exactly. Ghana obi anya ne so mfaso because ne ma wo mo no tete na ade e no no mo bobra apozu ko Joseph yi obi ba ama ne so etima ba mfaso amo man ni di na drum pempenso obi nso utimi di na tem ene owura fi we nyina e ka kire ye se eye o yase wadi papa wa wo mamu 13 atem enti eno so be kokot e da wadwunu mu sa se wo so de ne kokot utim be gina asante nyina nim ka se yenni ba bi se ne wa abu bedwo abra asante nim ye wa himfuom asante ye obangbani jeso ye lawyers ye presenters a omunnim de o ma bobra ye o mere wa asante nim a o manyini kye wa o mani afi ennim se de wi ase ko wa mfele ansuro na wo sabita fracha wo sia ose yedi na temi kras no wa asante nim bi na wo di sa asabe twasiri tem didie no duwa kra na di ka di wo sia tem se yesu yenya akonya ne yeni bi na de ha wo sei de odumi na eja ne na no onipa bi a odumi waja ne ona no kan ya bedum osum kan ya dum osum kabimu Proverbs 20:20 yetia wan to sabe wanyi twanyi adoa wo sia sandefo nyina mu ni twasiri sabe sorry for me word samla so na baba kore nya nwi usu nim so papa ya santini oti atonsu enso sia sandefo nyina leso obi awie no so se kwasi ampanyina ene uni twasiri de na so wa wo se wo se ni twasiri wa ye free no obi aba be ka jo se wo se no mom sabe onim nyansa eno de hawo no obi ekwa na obi ebi na me pese mbisa so watwempra na de na opese wonya Say opewia singa. Ansom de bufuo na ya na kasa omu ya na ebu abo etwempra manya hwe wosim udumini timi tuka ko high school ko introduce no se sabe ne ma papa na mama papa okokwa o man kura ni sika ABM so de ni ko hwe mo ano obi di na ni monyam se adade afo chama untumi asante we ga chama eko school bi makoka se ni manie no uye ni monyam ni film ko ehu se chama ama nkura na ebetuma ka o masem ti no betina ha jimi turo no goma fano de nim kwa kire ndi o me ya de ni ato se chama untumi ma unhu na de mu bi ya on tu so onya ewe ma obi uye yi obi ama 4000 so onya ewe ma onipa bi ayi ase na obenya 200 Ghana cedi for nipa be trend na be ba kabom na unze yesika sai 600 million obi ayi yi anko moka odi enya 200 cedi so 4000 idini yakeka 4000 sa na ba nipa ba wo nka benya sika sai na bla ba pa yi no o ka doko sema enyini ni na nyini ni na chiwade nso wona kuma chiwade nso da so wona kuma mu yo nipa bi wo ka doko sema nyini go wo ka nyina na chiwade nso e wona kuma mu o doko no akopurawo said you benya through or what the money we are no proud Proverbs 26:25 o ka doko de ya chirewa enyini ni chiwade mako nso wona kuma mu kema na chama nam ne de na wonsem bi ede ukoda no kukuma wudi nkomo pasa ya mpasa mo twempna enne de onza doko nsema wuka ye nyina se na wachiwade nso ada achode be ye no je futuo mu onipa bi ya se esisa ma wanyinni
because you be an stretcher away papa you be an ordinary home brower just a more brand you okay will be over the no brana puma madam on general dia sorry dia odachi especially you be and over yes our public figure MP ni president ayo monye no wo mpra twem nyame se wale ba ku ntimi na obodo amana fanyansa to ho ni obabi an ye ne kwa abontre nipa perfume dada nipa ne di odidi wo fam njiram sa nipa won na twempra obre ugotam biara dan wanim guase ye ne mpega nso ni ngunu ne be ha mpanyifo ye no mtikuru mai o kan si asa wo ye no asa oni skendunya ska obeye edi mebodo me ntimi nyene kakra ho meba sa wakuma hunu nyansa meba sa wo ya de bi na ma akuma ni hunu nyansa wo ho so makuma beto ama urade akuma to ne yam mekra ho bese na ne kra ho sepe no nemo so hunu se wagimi a da bia na ne yam hyehye wo nanti o sori ala papia fifia na urade yam hyehye no akwaji mfu a wasi abonti die ebe bi ofa he wo kwai ya urade ba bi wo ko urade o mbeche ne pe o mbeche no ko hunu kasa na urade se ya no ma comment we abra bonza papa sori ya wo bre be ma bi jia ya wase wo pra bozo asa ye urade ni jimi emfa ka we su na be bua no de o de ni be sie basa na de man so de en hosa na man so nya asem ni nie ya mi yusu ni eje no asem yeah wo di ase brano na be ma mom na be jina na we de nke be se sa basa sa afa wonya ne yamwa no bo se no na no ya grace ni nipa na twia fanso wa se tuka na potro ni biem awurade se akwai kura na papa no ma comment we ya bra bo sa se wagimi awurade no nante a ompe jimfo nante o ipa jimfo awurade no nante obla wo mpe etira na de yemu nyina no amagimi su no ai bizi jimi aduro no ne a tese wo mpe ndo mo so because obi ya jimi for odan eyira na dwere awurade de ma ne nyina sika ekura ne nyina jimi hye no jimi for na asoma na otimi ka sika na yira o se atoyin wo se blam ko kyerɛw na hu ba bi eto ade na nko amfa nkoto ade na ama obetum de wakwa no ato se meduru ha ya na to ha na papa bi ba na yeze obekyerem se ba se wo hu sa nipa no wajimi odu ho a won tiase jimi for na sport atete a wasi ana na misunsu mo ba no da so hye ade an so to ate unnim ba bia benya asem unnim ba bia obetwa yame atunso ogu so awrowro ntade wasi ana na mpe na asem na we sika na betumato the same color ento bi we ba bia bi mo di jimi for na ante de dan o ka maka ye basre ye me animra ye wo so won kwasiafo bi hu na sabe abrabo ni ntimi ntumpo ma ye kromo mo mu ya demonstration Aviajas nega na agrada. O se di patimi demonstration chiro mabrabo. No wo suro kwensi sanso enye papa bo mabrabo so. Kono mo ye no time bo so. Utim di ade ye obi. Na susu se ye okay. Obi di ye odi ya wo ye interview atimi chiro na ya me ya se. Enze se me ma me won pese ye de ya se mbeba ne si ozo won pese ye. Because me na me osu a. I'll ask you that question say. Usi chama untumi ama. Mo re sample obeka tro se wo se kwasi ampeni so osia o mobra eya o ya de be kokot na mpacho o ka bi cha bosu kodo safo no o do kokot. You see that show no weekend we I say I was a bit disappointed. I want to be real to Mark Brown. Me penasem pa. Yeah. But it looks like me show ni bi. Me ya me point. Me da be 1 AM. Into the course of social media bia me can say them can say me social media free. Yeah. I just am that me do me data me do be krada. Enti we are fake na me hu na makohwe. Enti the course of social media me dey be me da 1 AM omo pon that time. Omo no pon 12 it was extended. Let me say Mark Brown, are you afraid of Schwarzenegger? One more motion is singing. No, I was like, what's wrong with these people? And so, I said, anything. A nipa no person call, oh, yes, so real. And I mean, we are Arnold. Arnold was real, so no more money pine. You see, so I was like, this thing, I don't get it. I said, I don't know. Say, my grandpa said, protecting the image so person here then but me protection but it should be real. Yes, it should be real because Sanya and some ne call no I feel na me nyanka me relative no koka say my brand dey we dey. You see it's bad.
Yeah, me so me tie kakra na eja say. What you asem na say because. And wo hwe bi dia nka akoma beti. Because me be me ya so. And na say girl no if you no control be because magban kra kwan ma control show. Ebe ye me ya say me ti wo bi kra say panel member. Na wetima kasa ya didi ni papa ateme ha no na me nkasa nka me yare. Igo nya ti kro ye nim sema wakapa. Na so man na ntima anya ohwe na de obi ka bi acha wo se ba ko pene de hawo Koto de ne buje ye nya nche de o mfa no kwasi anko Mpesa afoforo nyama ade bia ohwe sa afoforo nyama wo se no munso munya sa wonso ye sa man nkofo se ma 2712 wo se oba ya so ni hine da esu timbedi ahemfo atam kunsu hine ko dubai ya wudi na tem na ade madi a wo se sabi sa position wanya bi da afane nkorati o mu bisa ne sasam no ho se no de na wa ye video na to ntani kunsu hine de o mu de ni be hia na enyo no ne o na me hu ni mobo yeah ena om so ti ase sa I think so background na me wo hu ni mobo na ha na nyame akatua o ka ma ha no wo hye ade ade be yi obi na wani baji na obi di bi yewa afi de obeye se yo yan ha na ka ma yi ni ti no no de akatua ne to aso sa panifo wedi o matem okuruma including president wo se sabita fata assembly man kro wa mpri bi anhwene da assembly man emza mani tim bi go nim so wanhwene na so obi atuma be di president now de osika wo president tuti bi kaka sa feature no no aye okay na de obi yibi ma wo sia o bu ha wakoma sabi wana na nini na gana ho obia na efini yamba no hunu se ye ne dia ntu ye de obeka to so oboa eni sent bia so hunu de na obeya ho ada na ni dia ko sa na wiase abrabote ti masira na ni die kwa so kwa wakwa ba no wonfa we me kata so onimza chama untumi aye na de na nyam kokko na pese ka no ngokpo de na pese nka wa address na obo so camera ka ho asem mo so still ontimi nka ho asem so wo de om se mo mo hodin bi obi awo ba bi osuro om de yo mbeku ato akune oso pa wani jina no no ma metene on kan se nka ba bia no ko ni eso ka o mabodam ka sante kra no ba na ye ka chenze yese ya wa ko tno se mabodam mumo ho no ha oba ye kan kwazi asem kan no gbogbo de ewe ni no gbogbo na de beyo ka wa wani be ba ho so wa setin da bia mka se ade bi ekura wo na wo ye ni ye nipa de respect ma won se ye nsuo sheda nya bigger yi bia sa o abosum ni sheda nya yi bia o nanso o ma branding to a certain level say oguru ho akonfo ni mo tia na kra de omu tum so mbeku nti wa no de ahyi be to ne awo ye ho ejeja ye ntimi nkura ye mu die mu ye ejeja ya brabo saa na obia no besu otuva ye so na nyame mre ne mrepa e wo court mo mekire mu nkire obia ye mfa nye hwe nti say ya mpaze o court om koduru a ye nkodi asem no na ne asabe ofa obi a oyi mframa no sabe ye nka na ne edi ni papa to won ti ase ye nka wa ye de fo bu bebu no na wo ko ba bi ye me ma ye hwe mun sem ye mfa hwe mre me di po mpe no kura nkomodi ya me mpeni die udi ye obi a wani ade obi di ye ode ade o wa no ha ne mfra busiam mommy anyone ho ne yankure ni. All right, that's so streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH live on YouTube, KUMAWOOD TV, live on Sam Darko's initiative, Sam Darko's TV. Couple of messages quickly. Maybe if you are not feeling, yeah, first second story no. Emrewa Anope. I have this from George Mohammed. They say, good morning, Diane and your crew. Good morning to you, my darling. Boss Steve Amanko say, good morning, KUMAWOOD TV. Papa Diane, you are blessed this morning. Send my greetings to Nation's Uncle and of course, in advance wish to Radio Man for me. I have this from Aluta Nobo that say, good morning, my nation crew. Good morning to you. Yvonne Ode says that good morning, Sister Diane. Please send my greetings to Offer and Radio Man for me. Yvonne came back to say that we thank God for protecting us all through the weekend. Great. If what you said, I support Bishop. Wisdom talk, Bishop. Sweet Diana, what you are saying is true, pa. Absolutely. Yvonne came back to say, Offer, you have said it all. Well done. After Stephen says that, Offer, you're very wise. If what says the program was very, and foolish. Anyway, my customer, that second story I made, bro, and it said, now what you're training. Na abe hu e social media na so amanfo HB sene abasa obi aka de ope anything what you just say
eye wedding chenchirincha ikukuru wa Ghana ha maame a Anita hotel ye ne dia ne baba e na Anita na okoware edinkra pie owner ai papa ono na oye edinkra pie waje edin e wo Ghana ha oje ne hontra ha bebia na ogina traffic man ho edinkra pie papa no na eye no mo ware ye na ware no na esewani ensa wo ka kire if you say yes sa ababa ne sa no ho be 20 Mwanyum to kudam ni adetumi say very very millennium wedding ankasa expensive wedding ankasa ye ko say wedding no adwuregu enesa but ene wo mo ababonten abebreki silence all because yes wo pani e wo fia bawade emuda sebie son so wo pani wo fi no babo so say sebie son sebie nyaado de economy mpene a ene wo ye den kra ye bekama bom Nti ya koma bumu say come mo ye ko hwe video wa be silence the whole video aba let's see What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? We mekaniti awa. Etomre bia obia ni tamfo. Yeah. Yeni kreti atamfo mayo. Ni tomre bi so unya atamfo. Yeah. Na yenim se solution say wo hode a sa lete na beto abonte na be ye den. Exactly. Oti ase. E ba sa ugu wa ho fi. Na wo jakam bi nkeka bi o watadim. Yeah. Because ye kan mo a ekura record ade bi e wo wiase bia o record obi se ma wale 30 years ni entoko ba ku sei ensi he mamu ye uduro na yere bi ni ono mata na esie bi amira nsa ne ma nko ni fie ma nko mi fie da ni atena be sisi obi so be kan de se bi me wale ye no first am wale am yiri jai ko me ko pa cho no ba second third ansa na ni be ba na wo so afere ya atena be sisi so record de bi die mu odu twen Of course. Ebi se me wale me na me yire nkonda ani ube kai da krokro ko nso mi wura na me kura de na ma JC diem timi se ebi ansi wo montem da enti record bi a wo kipu bi a no won other way round ye ka obi be firi se ne nka me pewe die ni bi na we die no akono na we die ti se na koro nhwanse ade bi a wo ye no adwuma bi a mo ye firi okra mu ye okra mu nye sa samu ye meru samu ye mewurade na munye manipa fise munim se efrise munim se Awurade nsem na benya pagade sa akatua na Kristo Yesu na mo som no de oya de enti nipa bi oya de enti no de oya ya enti so ni enti no akatua na wunya nipa anim hwe ni nipa anim hwe bi anim Colossians 3:23 enti se ya de asem bi se yijawa e wa ware ye mu firi okram se wo ye bibia ma Awurade wadi firi no fi ba mu firi okram se ade awon sa be som bia oya hye Awurade ani munyam ti mesre omo omo na wale omo wale ye ni obi ye ne se awale ne engu na oman na otim ne asem nya banko ade nipa beka Exactly. enti mo mo mfa nhya atamfo bia sa atamfo o mabrabo ma sabi nkamu ni ye nuru ba bia moduru no Yeah. de Awurade dom se mpo bi o mabrabo ma Kristo adi om so ama mo Yeah. di na mo wo sa ahotoni mu no Exactly. ti mamu ngu mo ho fi mo ncheck mo background na mo firi na ade asabita frache ebi nto mo maame ne papa no da mo ma bi nto mo yonkofo bo abeti o mu dia na ye nhira ti mo mfo mawale ne mfa sabi fi na keka abusia mo firi mu ko bi enti o mo asembone da ti mesro mo se amuni o mo hu ni o mawale ya setena mu odi asem na se mo de bedane media people se ya emwa komini ni ta hotel be se din bi se je ompe anka ni din na da ni ta hotel so ni din na ne maame de to so no odi ase ndi ya brando kasie se ya we num kitingiti umfa bi nya he ti mesese sa asem ba fia yan hwe ne nka
se mu ni se mu mpanfo betuma kase mo ma ne nyansa na me do social media because you do social media na fe na atamfo ni be di akiri because you to on free say yes ka fo wale de mu ntime nteda no afi do hu say e wakiye betuma fo because mu kura no say mo akura nye stable da na so sam ka na ma focus ka fo wale ka de ani gupa o di asem na say boss tinyame sro mo nyina ne say muti wono osu ye ni yanko ani mu ante na mo na mo dia dise mo amfa ma bonti am wale dada bibia me da bonti obi antimi nkreti meto wo se sei eye mo na mama kwan am obi anya bibia oka de na brand de beti na akwa de na wo ya brand a wo betim de ate wa kwan ho dinkrawura obehwe ne hu so yie ene se edinkrawura obehwe ho so yie se de wo nsem asie se de wo nsem besie Psalm 119 verse 9 de na de beti wa kwan ho so obehwe ho so yie said your one something. You promised the lady that all the time I will be with you in all my life, in all my ways. I will be with you. And I'm going to make an amdia quarter na fi adena 1 year pe, adena 1.5 year pe, adena 8 months pe. Ni awoka you went man to wa kwan ho e wo hu yi. Amodi enum gwasiri e ba be saye busia yi. The Dawrade asesa amanisa. So obi nso na twere de to omo so dia. Eni omum yanchi nipa kro omo ade asa mistake no enyu bia na choto omo eni omo nya sa mistake ni bi maybe it is solved they be ameka say be so say be nya do ya yi hu say ya maame no ne papa no bi omo kwade na so mi ni say those time na e beta bontene say be hu da omo ko unje omo ko no nya awale ja ya ngoma na make eno twere de asa agu yes what you say yes e kan be twere dodo say we dey ma e wo krata ba ko betima so obo de a wo krata ba ye de exactly ye kan nya na amaka obi ahunu sa ye kan ansa na twere krata dia wale fo ni wan ni ma de oburu so odi mirika ko ye beto wo sa baba step so say be ya mesra me kompomo chowo mesra mo enti ba ko atimi anye jimi fo man ka so okay say me yiri kwa na ne buafu a let me just approach ebia de amane buafu no kra na yes eno na e wo say de ebufu ba so that I will say oh mpacho nya hwenye say na me pa akire ba ko ntimi hu sa anyansa na ma sa de we nyina bai nyansa hunu ne de me tanko ho pia nche da enye yie okay every say obi betima hunu nyansa nanso ne hunu nyansa pa nche still anakoma edi no be ndai eni guase na be ba bonte obi nsu betima hunu nyansa bo no hunu nyansa ni dibem ndi onyansa oso kan bi say o me so ensi bi oni enkoye nim oso se wonka obi oso etwa no I'm sorry can anything yes so no we bring akoma into who bring akoma no the other one say bring akoma na say ajure na fe na obi akoni we aha tinya yesro mu nyina no say atem si a munya abotre mukọ wale ofie mu wale wo abusuam sebe mu nyina mabusuafo ani afi nkofo titira sam kase no mutena se sobo it is a move this background na nyema nya na o mani pia bonti mani pa hunu se say anase say ansana mo akọ esa na maton mo ho tu family na mo firi magu mo ani mase gwatitiri fo asem tibi ba me yeto nsa freda family ni mo tenam obi tese nipa asmasi na aba na bonti bi to de yam leso ono ane ba ono anase na samba no ndimi enso bo a mo diki agu ne ho fi ye be sesa asem so mo mbo nto mo yam ye osam de ba maame wo mo famra ye osam de ba papa wo ye kan na amaka nsana krata mpie no modai mimi na me wale na watra krata ye de ye mabak bi so already no so makoma ba ko no because ba me fa ni solution bi ase ye nso bo ni mfi ni ntem saa it is a drum pempenso se na krata nya beda so a una wo fesa de una wo sika sa de you will not come back again because yes ana yes re but later no edentansa ba wale enu musa yeah said they would ayem me no bibia na ni ana odi fo ana ni o tell letter no yeah ubo ze letter come here na ada na o tell letter no wanko afi de o ti ase yes obi so be ka cho se me tell letter ada na be fa me cho na o giant ka hu na sa de ne timumu dia wale no pon se de stars bi onya tu a ebe lidia wale enu no fo sa akura 15 years a mo ye na ama na ye frese ebe hu se mo che ebegu dia wale bu astati awale a ye ndro wom udro wom a edinsem bebreba na ebe am ka sorry ana aka sorry unya ma yere fa ne bag ko ni fie se kimsa awale ni gina dine so no ba ate oya ne ho ade o ma ne fa ne bag ko ne maami wo se kimsa abufu abo akwa sa awale na edine ko akwa ne ni nua no be ka che ne nko ubenya nua bia wonye nyansafo oduru aka se me hu bra no fa exam ka che so mo
Then I'm for back. Niana ni atenso be ka cho se awale de ewum tiko but nipa bia so nya asema na odi ka tu no for first na ya adwuma. Tini nia no pena asema wajim na dika ka se me ka cho se bra no onye papa hye tirim. O me ye anti later wo be man ko fie na aka cho no se me ye sorry ye nsan kwotena. Uboza de bi ba ne bufu bia se me sister yi kan. O ka lo nye o no o kan. Uboza shishe mu so tene se house na ebusuan se me ni wo mudi nkomo sei. No mu ni nkomo. Uboza de bia ya no tetemontam di asema ba wa kofi onu hu se sister na na ho ye wahi. O be ma no so de no because no na be se o yira dwene. Uboza agija bibi bebre wo mu o ye da awale ni ntimi nyina. Edi e be beta sa asem ne ba. Ni odifo betu na montam ni aba gripu nipa na ka fie se the odifo no be hu se ebi ade we amaye ma nya ade ntimami nto anamo eno nso timi hu se bishop itimi the another issue ever because me hu se maye from so but me hu se maye but I don't know if you're getting me ebi a bishop hu se Diane had the one nya ade so Diane hu se waye from so still na no o say Bishop Emra. Okay. And Diane my Bishop so to baby won't say that ba ku da mienu na nsa. Afi na etiko. Odo na etiko. Afi na etine ni so. Na ade ba ko yi ase ne se. Nokure eni nkontompo awrade ma na ho ade bi. Alright. Onipa bia ya ade na nya hunu zanye. Yeah. Kira wo mpese obagitum. Yes. Aha nti betuma yisu ne se ono mpese ogitum so wa fom de fine. Okay. Ba obi pa bia wo ye bone wa koma kura ka kire. Wa hu say that we had a man conscience ka kire so ade we yam ye de me kura no de yam nkan nyam de. But sa ye ji ehudi obekọ ho nko no na ya na mabreno no pekasa do ade ketua bia no aso no pura. But ade ketua bi ni so aba ketua bi ni wo na abufuo ni wo. Yes. Ketua bi ni ba ye ho adwuma na ke. Simple. Mise mpesa de me de oye kura be susesi a me ade am mpesa ma ye wade ne hana nka nche me na ase ama o ma attitude na mebusa plan pese me hu ade am aye na metima ka na ozo wu mfi odi ase e ba sa later am me hu am kasa pa aye sa ma me ni su okura so ba because ni awo ye nka abese ye ntam ntete afomu a point brand ozo timi chem sa ade we na akoso eno na ma mpa cho hu se me prim akuma se me ye na watu anamo ba o ma ne me ni bi wo ha ni awo ba ye na ha no ono so wonka na ade ne mu hye ni mu na sabi o ma titi amede mema wati ti ka me kokra me fiu kra je baza kokra me ma me fiu kra ensembebere ba je basro moni die kwa se ye ntwo masem ni twan na ye hwehwe na abamu aware de so Kristo ani aha entinya ye we se esie na asi o se ne ono awurade aka bo mu onipa bi antetim di so mani abo mo so no ma ntima antetim no maka bo ma eno no osoro hwehwe ye ni bo mpa ye sere bi mu o ma bra bo se awurade ma wale we nyini ne ntumpo na nso no awurade ani munyam na suban bi omumu ye nu wo mu a ebetuma mo mo nsema pie social media say no o mo transition o ma di mfiri ho ko basa Yesu ka kira won se ko enkoye boni bi enkoye sa boni ni bi na de chense amma oso ndi awale na maka bo mamo ko no mamo enkoye sa mistake na ma awale guo nkrata aba bonten no ebie mu nsi na monkonkom anim na papa na ni munyam hye nyina ya ne dia no obehye ma wale en wani munyam na mo sum bedi tete yes nkomo ni bi na ya ni munyam hye am osoro. All right then, I have to go for a break, and of course when I come back, Koowaa continues. Stay with us, we'll be back. Odifo ene odifo na yebo awemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na numa asem simape na wo hunu se upe baby pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo ha ukure ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo onibie papa na basa so na ene gise me wo mu se o yare na ba na kache ha ono ama baby a obeda na wamodiane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepere bia kompai body a ejape krum ene ewo se woko adiji se be wo mu se bosumi bia ye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wababi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no na fa number na egu afidie ni so na fere papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya famina na ye bo a odifo awiemfo ba
we japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media me dwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka misia mobro wa fo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wuti na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wan ka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me na wo ka sa asem no bra ani achinye difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wa be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hwe kura me so wo de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese ye me number wo hwe me kira kwa de nyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese ye amen. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broad factory. About Abubuano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you want bosses say, and we say yes, and part this will be fee. A home estate and broad factory. And a dead sir at the every war. Where estate a woman says you won't come in the friend now. Yan ya dano. Ya poama baby. If you know near Daji, if you are one on it or a country, or prepare yes, we are talk. Because when you will be a near, Ubabi see a home for so a beboa, among estate at Tiapo, Yenim Sicapel ya, Yenim Fifre Wasam. I was with my Libyan country as some, and more than Fifre one on a sentinel, who for me I'm good now, if you sit down. If you only say, yeah, the blog Papa this is meant according. Sabaya Otra, who wonder. There are a lot of estate, Okota and Jenny Zoo and Minuato, Okota and Jetna and more air prugu. At the end, Yejina, ever said, and Yammer Cotote, and Modini Boom, at the Master Otra, and when you Yamsha and Winsha, Eberia. Yamisha, our father, but the was and any home for a deeds, I was so a home estate and broad factory. After to be every hour on it, Ghana, Open Prota top, Prota day, Prota any HD, Prota any baby traffic wa, and until you play a home, if you're there, brought to be a open was antimem, and in Kura a drum was shared. The bedroom wow, now Yama on Sa Akabi. Yet, F. Fenny said, you said Jam one any year list will be at the mount. As I see a cracker, me touching na. Sassika Clacanina. At that tech, hey, ya, tech. Master tech, hey, ya. Tech area, hey, ya, and a walk. Brania Mobia, born so that form. I feel so. What a brought to Libby. Oh, I'm on it. What do you may see fields is sunset? Who will be our agility? Who is camera was your for nobody? And I'm for power. Who of me, Jinama said, Bra home estate and block factory. Check your company or on company cassia. And not her own workers no be a boy to man. Ubana my orders of a maybe 20,000 of blocks. Yaka creating the home boama. Who to a council? Me a show 2 weeks, 1 week, 1 month, a dependent orders on your home. Every crowd of no try in order be anywhere. And your name amount bear 3-4 days. You better blog no. Yet never casting, yet you have good protein so. After what will be a would you say? Or may I say, Gusokeke? I am one video, dear child. I've only said indeed, what don't want to back. In fact, so trouble when Gusu input near the corner of G. Dear, it meets natural time plan. You says if you type, I open the amount. It was a neck, Nipa Papa, and one now. Near no one year. Who you to my Libi, who pay few more, and at the end of Juma, would it be a hospital? Would they found workers at Cottenham, over the sea, a home estate and block factory, so you be more fearly. If who will feel you person for former high, only baby the Fabra, the bone that would the mouth, yet the amount high at the amount, not be a control to the amount, open dining high, singing room self contained. Don't the time be a open beer, Rabesia, your home estate for so you may do anything and we would have baby because we are from home, so we believe home. Brevier, never have do any brevier, brebosses, brevier, betrasas, brevier, and behind an hour, Ubeisha.
the number the guasia no krase munti ya hana se obi edi nsawoso obi edi ne dwuma wa ha ejaba sase pa manso na ho ye man dan pa amodin gum e man blog papa se bisment akom usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsawoso makra ba Yo, man, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. O man, no cross a womb. To me, bomb, probably see animal with some more from any other. But someone in our own coming home. I will call what you, my dear, so young canoe couldn't nipa. O man, penny young for so I cannot correct you. Sana minister young for so he no correct. And none of him for a person for a soldier for. Obi be all for Kurame Yaboni and Hiano could have woman. The young canoe crow or man. Of our cover. Yeah, cool. And some by of how you was saying. Jadia talk abana. Asa be when you respect be a man out can function. It in the talk Yakunadu. Non swaji the same phone. I say Ghana, politics, football, I didn't send him. Now that be a catch of the more money as of one. The any other prophecy when you and some agents or Ghana and social media in Ghana, yay, yes, like a carbon, and yes, ye can be Ama was watty. Making sure so be her co-word you made a year a juada, a cosifiada, never the day, Muhost Diane, and I'm a very more. Live on KUMAWOOD TV. We're streaming on Facebook, KUMAWOOD TV GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Samdakus Initiative, Samdakus TV. So, yeah, live. Yeah, that story. I don't pay. Yeah, the bro. Oh, so before then, I have this message that says that if we do, that's why I don't waste my time watching that program. She's talking about United Showbiz and Mark Brown, a host, you know. Amankwa says a Ghanaians and social media marriage. I have this one from Arthur Stephen that says, hi, my name is Arthur Stephen from Obuasi Edinkwa. Offer, I want you to be the advisor to the president. That is what he really want to say. Me tell story and say just blessing any yamami agrada and so on some ebeto Ghana ha amanfo education no seni abasatiti ni said enya chichinga area ama se bi son se bi enya adwe nam so mami agrada ede eye just blessing ni video ebeto abonti wa bra na utimun say she was hurt in the soul or in the heart and unti onum enwan kakra na or they expressing feelings to the person that probably she loves. Then no, and I'm smagana for you na. I can say, hey, na gospel musician na one wine ya dia, and then I'm so Emma. Ebe to you na what you say. Just blessing SU Mami Agrada for 30 billion. Na Mami Agrada ababontin abe responded. So just blessing so-called sealed claim or say. So no, ne saka just blessing sealed. Kratana, letana, sebi, but between it to be, not the arbitrary. You don't video. Bless you, I go see you. Mama part 30 billion. Moya moa. Or the people bring me a make wa connect. Na me di atimi tu bin. Na me di abetire na say Joyce. We see you no nie. Me di atimi tu mu bin. Sa me na me catch us ko. Na ko no mo wine no a. We jimi e beti wani so. Ate. Nimu Jimmy nimu kwasi akino and wakosi uni 30 billion wasia wakosi uni 30 billion family. I am ready to receive it. Nyaima so la kwasi akibi ara mabetna social media na mobo. Me say the day all the people bebre me no me kwa ko wura bathroom ne manne na me the people na tibi na me the abetire social media for so mo hwe just blessings we see me wasia and ka me dey me was skedi pa. Come me a famous of mommy, no nonsense. A family of mommy, no nonsense. O kasa ubewu, one kasa ubewu, obiti them on kasa, and so now jump bonnet, and then near my bonnet and the evil things, and in the yard chum, or chair me to Facebook. Or chair me to Facebook. Omo so omo kasa no omo ne be dia temo omo betie no masere omo so omo kasa o social media no omo so ne be dia temo omo sere si ampani me metimi fia o se flex agrada u twemu tutu o flex e u twemie ye no be flex me demonstration for my mo flex mu cho tom
demonstration for ma mo fix mo che where I simple see am penny me meet me fear of fix agrada u chemu tutu o fix e u chenye ye mo be Mr. Kromha Sebejo, I'm quoting Mami Aga's words. Bishop. Diane. Papa. Awurade ya ade bi mepe. Na Yesu ri nyansafo na aye nde ya woni ne papa Nyankopon be koso aye nyansafo saa kuti wiase na wie ko mo ne bo wiase no. Oye nipa. No hu se petrol ni nipa mu a. Ni movement be ya. Ato petrol gu kam so a. Oso de wo ye nsugu baabi. Tete ni nyina. Ti nipa petrol ni ye wo ye aye se nsuo ene aduane. And the same petrol ne ko mu a e ma ye okay na otimi move no osa ye se ko mu a ne enye no se agya wo nan na nko na ne ye ni siesie ni padua ne fa nante awurade nyansam no so gya ye se aduane ye di nyina nka ye yem no anya ye to anka ho ama ke nipa nche wi ase ene wa ye mre ato ma ne enye ni nyina no a opriti ne ho na do time bi na no aka ho se we se okogya tugu abra obi amiemi amachine se do that time e change am powerful awoye na ya ba wi ase nyina ye nipa de wa ye humwa wo nipa ni manti ntimi nyi omu mfirim mo mo hunu sesebe omo ya adane aboa nti ye mpanimfo ni ntimi nye sa ade no ye nyina ye nipa de ba wo se jimifo abefrem ntu ntimi wi ase nya wo se we. So what are you implying here? What are you implying? Sabeta frache ye hunu se nipa we de wo ye jimifo dan nti nya garden free ye ni free dia sabeta frache ye tena ye kura ase no nya ye nim ne se obi kura ka acha ne baso ohoro na se a wasi akoso ya uhuru toto yeah akoso ya uhuru kakai yeah mi nim kura de sa akasa mienu no mete exactly efi a uhuru toto udale ya uhuru kakai kama wai unnim na no ni edi nkomo na atro nsa na bo na ya ase okoso ma eyidi ne nsa abo me kakai obi de ne nsa kwa wo ni ni ose ma eno na eyidi ne nsa hye bia kakai no ye babu ye beku ye fura kasa ntoma se enkura na efura di aba no kasa bi wo aye nte no ma no pempen wa fa santete en mu pen unni o ka bi kire o because no one tete na ni abie abusua wo firi mu no ye ni yie na so nko wo maso enti no o so timi fa santete ni nya wo ba oba tampa bi onu obeka sabe ema asridi e de a kire ne ba ba de waka cha o mana de ase o magufie ho atiesi abonte se obi abo obeko media ne so nsei and so obi an report madam paria obi an report ma Christian counselor etu omu nhunu se nipa so e Christoni na sabe ye nya nipa o wa ban mu na register na church man no na aso no wada ma ya registered oh wow apala of register eno odi amam tikamunim so enye papa sa wo so odi ni din beye go say wato ya na so am obi anwu so wato o so change ko ni name ni church name no oba na mo sia no kwaza na so ndi ni kwaza obi mama ndi ya adwuma obi o ya akoma mu na me kasa mpanifo ni bidwene se mmoa sebe mpanifo ni bidwene se mmoa sebe ko obi o ya akoma mu dwe no onipa bi o ya akoma mu dwe te sa agrada no o ya Awurade achiwade sa nipa no ya Awurade achiwade na wuti kurom no obi ya Awurade achiwade na wa so do sa nipa na da so nipa Awurade so achi no so to na so ya MP ya minister o ya president o ya police commander o ya IGP o ya Christian council panyini na nipa Awurade so odwa no na Christian council panyini wonim Kristo so mo de wo do na nyame betua akaba bi ate no nyame na meka kire o mo penasam na mpo obi asam no enya da ni nsi a nyame so otan nipa wote saa oguso so yesa na mutimi nkare nche na modona na muta no tuaso obi o ya akoma mu dwe onipa bi o ya akoma mu dwe no sa ni kuro no ya Awurade chiwade amparo ne ho nya ne to damse maame ya mela bi da nanim no wotomu abaye mo bowiase Proverbs 16:5 na zada no nya kasa ba ko wo menchen abaye kama mposa meka de ahoa no woni po be fra zada na kasa waka bi atwa so ya maye no no hwem program biem ko ni po na jimi ache ozemu nu se ye jimi eri na esie kasa no wonte no omso mo ye demonstration nya no anu azabeda na di nya tie wonte na anu azabeda na di no
obi ase a frost of mama na de otum ni kan say of mama no nonsense o say brother na friend de bi on na ma no abodini enye brother na friend de bi on na ma no abodini onipa bi a Kristo afre no nto ne ho abodini eye sabe members na na omudili na mo abodini ti dan Yesu wa mo ne ho nsamna ne da nipa na he na djuma paso na mbro ne nsamna ne okoye suafo edi na disciple 12 no obia na obo no nsabrane enipa edi wo na chi ena bo mo nsamna yeko 12 bible no Yesu dru Kazeria Filipo Yesu dru Kazeria Filipo famu no obisa no suafo ne se onipa ne se onipa ba ne hwan enipa na ekeka se ono Yesu wo ye hwan no se ediagrada atwa na Ghana fo musa se wo ye hwan ana o se ebinum se wo ye Elia ebinum kasa wo ye Elia ebinum se wo ye Jeremiah because wo adwuma ye ne se Elia adwuma ye ebinum se ye Jeremiah ana adifo fi se wo adwuma se Jeremiah ana se bisu se wo ye adifo na bebo adwuma pako ye ne mu baako obusa won se ana urade se busa biem se amonso mo se ani sa no mo ka dia memmo me ho nsam na ne nti mo amo ne me nam so mo se me ne hwan na Simon Petro ana Simon Petro bi na no ka kire ne se woni Kristo wo me dia me hunu se woni Kristo no Onyankopon tiasefo ne ba na Yesu buase ne ana Yesu buase ne se enhyira no Yona basim se wati me hunu maduma pa na dia no ho ama medini efisa nya honam ne moja na ya kire wo anya honam ne moja na yi mi mabodi ni kire na meja akire ja wo suru na yi kire to nipa be bo nsamnane a ye ja wo suru na nipa bo nsamnane woti ase ebere bi ba mi ye program ya na bi frame nyansabo akwa nipa na de ma nya na ato hu dini woti ase na se Matthew 16:13 ko Matthew 16:13 oni ye yi asem ye free ya etidia na wo de esuafo ne kwa no se Kristo achidifo nie ugono manam ntuo se obi amonidi ni obi ana ka se momfo Yesu asuafo omo na hwe nyuma pa na omo frɛ du sofo mami oba se frem to park ekodan jazo sofo mami no nonsense evangelist agrada wana ade ma ho oh dan evangelist agrada ne ka o say mama pat me de mama de me na we was mama evangelist mama pat Patricia Odru Grant ono ana to no evangelist so kana me ndu kan ke na e be frɛ wo ko sacha no wura so de no no agina bontia e bo say the evangelist o okay wadwuma no be kira de ayem famfo o say on preaching no free okotasis ko he so no hunu no ohunu so no wode ne ba Antiochia no ne asafo ne betre mfiri ntie ebra obedru Antiochia no ne asafo ne betra na wo kyerɛkyerɛ nkrofo eno ofura asie se wo kyerɛkyerɛ wo mu bebre na Antiochia ena odi kan to asuafo di ena asuafo ne di kan to wo di mipato o se Antiochia ena asuafo di kan to wo mu hudi ena odi kan to na nipa no wo kyerɛkyerɛ wo no di kan to asuafo ne di Kristofo omu ye Kristo achidifo ndiyem from a Kristofo Acts chapter 11 verse 25 onyi za quotation no nkan no nrade jimi sa disiapa bia ninimu na wale obawe ya obre tide bia no contrast no odwin we nyina ho na obeso odwane firifie because wawale anu ne ho odi asa nchurch ade ma ne ba fie nie ye kasa we ya woka no okeka no me no kasa we Facebook hedem dine batwo ne baketo na mo ni kunu twam na jimi se ya tibe ma ne to a oni ani gie ne akono bia wo ho se ukuru to ati no agrese mo de call letter ba men ne dia pepa ba kire wo bebe bi wo tete sa ansem no a trust me bebe bi okura so unu so ba ta omu bie mo obi life no no mfram obi ayi bio wo no to na yes ade pe na respect wo ma no nyina dum wo ne ho but omu nim we nyina du ko yes ukuru na gentle guard so no wajibi dodo sorry for this so wajibi dodo ba kuro no ntimi nka nkyere no madwira de we ho amentiase si kuro ma pa minya post kitikiti se ya na da ya me foto bi be ma kanso a me se wa ya me an mesa be ye di mo amomo because ya me nante adu akwati obi abetum no e be gi ni pansam ka we mesim pam tuka ko fa police say di o mani ma me awura di fi akwachi na tum na eyiase no me ntiase o se nkra wono wo mo nti ne yakoso yo se sabu ta fote wato o mu nyina o me tutu asem no wa me ntiase obi abewiase yanti kroma na mo se gofo ye sen man sen ma
nti wo TV ebe wo bi wo so bi ebe dum no ne so bi ka kasa fia mani pasua ye na nanom ahemfu nyina te ho mo anka mo kasa fra ne ntoma akankasa sebenkie ka fra ntoma obi ka akankasa ni bi e de aya atemnidie kasa fi ye nye ohene ba ko mpia bonde za maame ye kasa no so office obeka na ntimi fra ntoma na beka ne se ye jaika ene ye forso ne ko ka borofo na wele de osu begu fia men twema na ne ye mu nhye ne kakra ye jana na jimi se ya eto be no num so ye mo faase gonim die se woni bi de oso bonefo se ade ye wo num atu kwan di wontima ntra men janje onipa bi ose bonefo se wotene no amman ni be domeo na amanama be chiri no na amanama chiri eti so obi jimi se nam so wo ye de a Kristo se ye be domeo amanama be chiri amanama nyina be chiri go mpe no kure ni agada ati krom ha ye faso be na wo so na demonstration de ebeko wakra odo ho bejim o mani obi agi ni gold kura no ananum ye ni interview I see ti ni te on sem de na man cry for no na me nsan so ayo mo de aba ba ko so odi ska ko agi no ma metufo bu no so asa man kese no ho a to so number no recording wa ti anu so no me be send o mo e wo se da no be ye o mo yi ni friend say o be demonstration no o mo pep stage no mo to o mo bo voice o mo show mo nyina me ye mi video so mentima nkokora me ye video nice ade a wa ye nyina no mo fa nto so no mo mon kama ntugu so tie me na agrada abu ha me so pon ya afre me ye recording mame o fa me so abu bi ubetuma konkra na me ame ma lolo fe no wa konkra no akọ support demonstration no demonstration we be mani di akire se demonstration police for guard o makoji police letter who se metro ni bi atimi course wo ha medigan na police for atem sam ya chimatum se metro for ye de ya metro ni timi twam wo kra mahunu na ketewa because so say kentoko esia medigan na police atem sam ko mama na be trete o TV so mate so mo po mu nsi wo obetrom so no agrada no no wo ni bibia so kire wudie nko a wo ni he kire metro for no be form ge ba ko recording crowd wasi nwura bi ni ye opposite oguru ho betu tu atu nwura nim temo yes kaga nwura bi ni ye opposite oguru ho o betu tu atu nim wo ye wudi ni adwere woni tim bia anye na ni po tim bo pass ye mo yonko de adwempa be na otim oni adwempa oba besi a ojo yonko be japade no asa bo pass mo no na mo mpam no adwempa be na otim ba ko record o de bo so ko ne nchena oji ni ska 8000 odi 8 million ni wie no se omunkata omani okata na ni anu aye no discard si obag manada ono na aye wie oye wie musika ni mu de bag wonse an oseme kwa bosom dan ni maba owura oba na okoye se omso omope emoti atrini no pe wan hwan ye yi no eno no de be hira so so mkonya bi ba eno omso mu ne no de omu ni be yonko se oni mamu nsuro ye ni be be yeto bi dim sanko face kam so kwa fa so agi discard no omsa ko fa ba ma hwa mu ni mu ma omko kwa ma metufo bu omfemfram no omso yetu omso beba se mesi aboa doma no akomo mo nkra won ye mbehye no so wasu wagini na ni beba na wosu no hu ze wiase nye ono nkwa ne dia wu ya nkofo aye ya wiase apese ni pa bia nka na no ntumu abrabom na nkwa aye hwan ade ne de bo wo nyame no bo nye ono ne bo obi a ni pa nyina ba besuro no ma besuro abra nyame ne bo ye nyina etabidita abutre kwasia te sa aboa we yase bisi beba bo baby ade na etanya wo krom adan ya me hunu ne ka IGP don pari wo kroma Christian council am crowd your sabit of fact am person use word bi krama so mbetimi Christian council na trese said na trese ustu say ebia mami omusuo na ma omusuo no massage bribe one more bribe no na ya na de sade emi susu ni akosu idi a wonye bribe a wonye sa na de ani and I am tienti kasa bia na metuma ka fa me ho adiza ma kon kan motofo abum posifo se agrada de kroma de okoba bia nya na hedimi na mkae go do run kroma de bia to asa me catch motor police station no mka kire mo so mwo so mebo mu nyina dua de bia ya so mo meka so mo nka mebo mu nyina dua me Ghana ne amfa ni nyame abobi aye ya nya ne so mbese kro na to amaye sa mo ka kire me eso mu ma police di metisa akwa chimota ayi a friends mo hona mkoshia meduma wura that time wonu sunie mebuwa be ka kire mo etu onu no wo ye fun no nam wiase woni saade na etu no na police police abai ozo na anu ne esie na mo kese na ye no kwade ozo ye nkotwe ne fie
no tam 500 million amount na police ni kwetro bia no asemaje 500 case o ba ende bi o ho abonsi etetea makaje sam ni akonfo anantimi nim no ya police fo obi tumi be kuro ni mu nne no onye obi abu no atam 10 million commander we de mabo asase so mbe ye adwuma me nkrata nyina ni abaya ma nkrata chese metuma ya akomo adwuma eja ye damo bibia ni so ho amo na ye ne mu bedi dwuma ni je o se ye be chiamo ne adwuwe to petrol obi be ye adwuma foforo nyanye no ma 10 million bozo ye na damfo ye ko yi me bokuro na eza na ye hu commander na ma mo ano service wona edinu ka wo ma no sa Jesus so me say eye biwom I don't know, maybe see any boy. Osu, I say, what's spell side? So, you call Cronos commander or Madame for confirm and then call command ska. You fear to me for not cotton yet to be. No, Obama and Jeffa Petro. We didn't go as some no much in our commander for a bow, as he says. No making commander of food. Namibe champion for Bika Ghana ma. Or no Maria Babo. Young of a last story, ma. Look of a last story I had. You do your punk the point. But never be because I don't want me to continue. Gabio, Obi Abontia Beka, Sikana, the other Mofans and Jimmy or the Kwani Abuno. Now, poor be also a metro for Bono. You can several times. Nipana can watch us or dance for it. You need to be evidence in you. No be kumo binas and video, not the himself in the Kuya. As some glad to miss him on the suspect, Cochini Pay in Abramuni evidence. Now, then, somebody be what the almost evidence in your Timunya Wajima. Miraga post for me to be at your move. Abamu mpeni for mini bibia ye president oteso mini bibia tia no mini bibia tia CID soldier for okroma mini bibia tia otumfo bodwa o fa mi ko bi soldier for gade o ba ko ba be ka tem so for ma me ne de sam na nam ne nanya amene de mi kura waji mi sika o aduma na me ye ntibitimi nka ne pi yire ho soldier ni ma me na bu no wonim so Timote tuamo yebe. Ati wato jani pa wati bi akoma yebu. Mote tuamo ye. Sa no hunu sa ye nkura asem to mpeso be tuana mo kura. Okwa na ka yemu na akoma be kancho. Na ne ka che ne ye. Ona aso ye adwuma. Eti me ba abu no de efra. Se bia o ye ma ne na anya adwuma. Anya ye de na anya adwuma. Se ma ya mo na anya adwuma da zimi se mabu. Obi akoye schedule ye adwuma. Ne ye be ka che on se schedule ne ye be ya ma ne hia de no na asemi ntimi nya ma ne nya adwuma. Ne so akokodo timi gina ye adwuma. Muwetuma kwa na mfomi ye weka za ba ku nkoduru fie munya akoduru ya ne onuru ne obeye sikaduru bia no anya adwuma dize wo koyo sikaduru wie na anya adwuma ona akura wadwe na ade ye ona akura wadwe na ade ye na atre TV so bo advert na ho kire wo obi so na wate na nkomo na de onko ye tire ye kasa ye obi danda bi on so mfo na video ntoa dize odi ade na lidi na na ade a wo ye na nyanya na da ache kotre no monyo no wa ha no yeah nyame be tia agrada aka ne bere wo wiase ne anu bi ne aduro obeka kata so ansa na odman ko wu abefa no de on tere mo don fa na ne agro oso no ko asamba me fan personal me nini introduce me wo fa se bi goma wu se jimi sute na kuma mu sa na opeso ye na brabo sa na ope na brabo evangelist mo awe kasa be kan social media ni wanya dai ene de ntwaye ni wanya dai wanya dai obi fese na se uni ni pakura dada udun zawo wona da lesbian ni udun zawo wona da uzu kunu yege zawo so ya lesbian uzu kunu yege zawo so ya lesbian etira be mani ja ho dane no tudun zawo won kofo unu so mo mfese o mase e na wo kan wasem wo media no mfese no wo ya lesbian papa unto adroma no Mama asem emfri monum ma. Mama asem emfri wonum ma. Mama asem aye. Na mama asem bebe bia anya asem aye. Na mankoso. E mankoso so. Ne hia so. Na ode edom wona woti. Afa ye de dom wona woti nyina nti wasem abeka kire se ye ntie. Dom be na adom ye. Obeku ye. Ephesians 4:29. Reverend Kokubo for the one na yiri tie. Reverend Koku for the obu akwa han so. One na hokani tie. Eno dia no. I'm coming me. Wonya sa de na moa no. Okay. Wanya nya me betua ne ka. Okay. The demonstration zo hu se mensa hyaase bi. Afrafre mpanimfo bi won krawo. Ye ye adwuma ne tenkon. Me de asofo bi so afra. Wote an nsrum betwa no. Okay, so that story I me de na tamfo nko na ye demonstration. Yeah, that story dey bro and it's a kumade. O ma di mi hotel plato. O beko. Si se be si binada. Ti misiro wi asam da gu so de ni be cheme. Na masre ade chef so mo mfa nche one day pen de me adwuma. Na o mo mfa ne life na me nkobi.
me pesa ko bi ankasa akra ye nyina be ko ye hotel so mfa whisky ma ye ba ni ba bi ya da nyobi na be pe hotel ma ye ya fa ne life me hu no go fa asefo no so no mbe ko asie bi obejibo mu mbi na mo nko ba bi be ko superstar me ya star ko dem mpa da yan me na me de ma wo akra asim se nya butre the agra na de ni kuku na ja kika no enyai enti do me I do you na krom ha sebedwo me ma me agra na na kai enti I keep on borrowing her words na ebedwara ye da sorry ya Aisha Mudi enso e de kusia abehwehwefum abodua de mu odene any say Aisha Mudi say eye abranta ye friend Kinsley Pepra etwatro ato no so asema won kan no waka area to no so se ono Aisha Mudi say Reverend Obofo ekunkum nipa mi wan so no waye Kinsley Pepra papa at a 300 million old cities at the amount 10,000 Ghana city at a supporting the bar oba Ghana na say over 2 nitini na no nam so ema Aisha Mudi aba abeguru ni ase so no onyina baby en kan say Reverend Obofo ekunkum nipa na afi so o ma kan si Pepra 100 million or so the amana and it's so and then apanyan ye onko e ko video I am wo ya de na ya de boni a meka no kra kyerɛw no muta Kinsley chi me di viewers na busuafo me di viewers ne ma me di omu yemu ma me di omu kunu mu me di omu papa no no mu ma me nyina me bro mu nua afie we koma me ni Kinsley pipra pe se Kinsley say me Aisha ba ya modi me man sika me man yiri sika sika bi eni ho no akọ no Kinsley nsem se bi tafra che yakwa kwasa ni sika no kra na me da yare mpaso na me se ni se sika no se me makoka Reverend Obofo ho asambone daddy me da se wate se wuti audio no o frɛ me ama ye kra ye sreye obi eni wa maka Reverend Obofo asam a kyerɛ ne da wo di Reverend Obofo asam be ba no me ka kyerɛ wo se debi sa na wo ye ya na wo di problem betu between me ni ngege ba baby a problem ne kofa ba back door me pese me keka ma twetwetwe nkrofo abemu any phone hu nsem nyina se me si Reverend Obofo kum nipa na se bitafra che wi asem nipa kumukra akokkumukra nye easy nipa kumukra nye easy wa asase we so se me bie manu aka Reverend Obofo me kai se me ni Kinsley kasa ye ka kire ne se me ne me papa Obofo kasa ye no Obofo sensem na ekoso nyina omudidi na tem no minjai obi aba mmom ni me Kinsley nko kasa se obaga na obebubo audios bi a kire no na ngege na recorde owusu bempa wundi pebi so owusu bempa na ode bre no into odru Ghana no nkasa bebo audio a kire no se me boa se me papa ne ka sa a kire me se me boa apart from asem we me kafa Reverend me ni Kinsley ko kasa so onja me papa na atem didie na se na me papa aka Kinsley se me se ripa Kinsley se me se Reverend Obofo eku nipa da se bitafra che ni ade mi hu ye na kin omo asebi omo ne me ku wo hwe wo nkra sesem nti wo se ni message command gege say me Aisha me say hey rade me Aisha Obaya Modi hwe efia Chelsea di oni me mile 7 wo obi ko kan asem bi tu me so say ya na ye bo odue ne enipa kro no didi gotemu Chelsea me nia ja me frɛ efia Chelsea ja me frɛ wonim de bi abo we betimi aye minim sunsu be bo me ho ban ya no me ma Kinsley 100 million am fan support Kinsley name na me de nwumre e ma de panche me e ma de panche me ye mama e da ma de panche me busuafo se me Aisha Obaya Modi sunsun bi ekita me sunsun me di mechi sunsun me bo me ho ba be sinne me grandfather Sheikh Ibrahim Amate ni nasuo mi grave no do kita Rollins wo Ghana Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni grave mi frɛ nsuo me frɛ no ma me frɛ mu ni etwa ye hu ehye me frɛ
dua bia tumi bia wo wiase mu ebo ye ho ban Kingsley ambebi sa misika eya ne yiri ne bebi sa misika ne yiri ne besre sika free me ho antoa me fre kofi me fre bosom bia ebo nipa ho ban nyame wo na wo bo yen so ade bia ebo nipa ho ban bia no eya wura yanom me ma Kingsley 100 million am fan support Kingsley name na me den numre e ma de panche me e ma de pan na dia we yan hit That's it. dia na nyesta on hit It goes left and right. So the upper two preaching. so the aboa apatu pre wotini Now soon free katachi tu. na sum frɛ katachi otuo no Sana duabo hunu. sana duabo hunu emmem Proverbs 26:2. aya na no afia shas ne ga baabi mesi engosi hwe enye papa yetia no ko mukopo se wan ye pamo no na mu hunu se enye collect sana we dia ne tie baabi ba ko pekura na kyerem se enye collect mikurum na dia ntoa wo nsuo ni ye nyama to ahiti se obodi afre nyama ne dia ntoa no antoa no unyina ka waka se okwa ntoa enyama ne de ye nsuo ni tu bodi afre nyama no ono na nyama yes na ya confirmation na ye deep near the stamp na sisu ama na kodi djuma na ma ni atuo ye de asa hunhuna na me friends o me friends so me friend ya bia no omunu ni ayonkofo mu nsi wo me pehwe asembo mo hwe no mo nka ya no mo life bia me time muti media ni mo mpe no kore so asemba ya na mbepe diabo na ne ye de kasi ebubo dia de ya nka kuro ye be so machi nyina o mutu mo ye in favor of mo we ye mpapa men kana asem mpapa asem na mka se menka na papa no ya de na nya asem papa o maame no ya de na nya asem maame unia no ya de na nya asem nia etozutu enuabo hunu bi eni nyina so ni nyina se ne kenkan ye no ona na obi anya ubondi abonidia akofo obusiafo be hyedia minia no ke go megugu ne head nsan no pengo be fili kwa o se eyifo de viewers omo ka bi mi de nya no kura na hiame emi bodia se meboa kumema nyina e ma de ncheme busiafo nyina boa wabusiafo nyina na ne aye no obi ana support ade na aye no obi ana support onye odia na obo obi tempaibo 24/7 wabusianum e break yokes bia so ge ti abrabo ukobo odia de ni ti kwa hiase wasoma unu se ni aka ne ya no kura fa hu gina ne bo odia se du abotantan mi mpo no mabusiafo nyina na obi wabusianum a da bia na do case gu ni tri so abro na mpaibo bia saade no onya ya moa no eduan de minsu kwan ne awopɛ no no ansɛmi wo kra ehia duabo na ni problem bi atia wo ba wo na age wo di wudi sika ne ma no wa ma obusuafo nyina ma ne yesa me disika ma no wodi ma no wa ma ne ye se wodi ma no wodi asɛm na se ni nyina wa ntimi anka de a ene ne America jo ne se ade na akobodua na afese wo mo tabe azo man 100 million abedi ntui wan fro be bia se me Kingsley prepare program me man 100 million wan fro busua ni bia se me bisiafo ni bi kura to a ope 20 million dia survival o man bi da so mo mesre no na o man bi da na akobodua no so asira se fa ne fra odiabo won sire uska du so nya odiabo o sika tetemu a ala na do mo je abusia no abone dam me pena sampa kwa se do peke topics na mo dwa no ona aso abi ubodi afa na akire waji yese nde be hunu na obi ade na aye na difa ye nko na ayam na na imam hwanwan ayi da kankremo kakra yese anu na hunu na nipa re ni asie no kan ho asem ne nko udifa na na no nsole me ye hwe sa na wiase abrabote udifa omunyina omudi asem nsamafo o meka hwe ediwese wasem eda wa gina na kakọ na ne akeka de anu de enwuna obi ento obi no kure emu obi man metumri ka me pacho ne yasie na mo hwe na mo nkuna asomdie mra na Kingsley Bebranso metu ne fo wanyini to manimdie ma na de yo ozusuma na nimriska na de bi oyo manimdie emram ebebu ono a oti ablocho na akeka ni patri bo be ka we dia na man kakra skani hobie ma no adane kwa enye fine ye mo brasa Ni akwa hu nsokro nkyere ni me ni akwa bia hu nsokro nkyere ni wi no amoudia ewa ni fo bato wutu free notebook uteji we free he Proverbs 30:10 ntidi abon tom na bizu etim de mawo na wadi fo
osi ni akwa hu so kro nche ni wura no amo udua na wa ni fo didua bo no tomle bi etimi de man wa di fo dimi de obi so obi dua no hwe no wogege na ha me kura na mo mfo busuafo nkohye bi ko bia na no kura ni no ankohye o mase eno na mempe didua bo na obo ni ze kro no ni ye no okay ye na sole ne nko a no kura no bayira ti obi a wodim dua bo de first na msoso so mfa mfranya se nkofo bi betene mo acha hae na mkunkum bi mfirim na sumdie mra great yeah, we in chat so na yeah mama kwenya na muso mumrem. I think say over the weekend KUMAWOOD TV and Kumasi FM ade share FM so one more echo bobo na yen hwedi sie na yen mama kwenya mrem. And in that there a course so our Hilltop School that by KUMAWOOD TV and of course I did share FM Kumasi FM I don't know because my back up na kana so fantastic on the enkasakwa e ko en 44 ne bai aha omrantie no nsem kokkrafo no ho dene e bo 44 asisi o mso mbe kra rematch cause anko mu yi sele no mo ye mrantie no o mu sisi so mbe hye yakuye but ura samda kusijina tire o pra ho nyina ama bono ekuye de maye okay dino nyame onhire obia wo se na daje nkofo so tena fiesie ye ne life o KUMAWOOD plus Kuma plus ma no so no obi hwe bi nti nkofo frefre nyame nhira saafo nyina nyame pa on the 4th next month na nhia sofo nyina media ewo nhia so nyina ye kobo mat ye check media na number 10 nhia so media wa hapa papa tie nyina keka bom na ya bosa mat ye no na ye dim kunimdie ni beba ye training ye de Kumasi phone ko ye training kakra ntino eno de definitely ye dim kunimdie ni beba fi amane ya mafa enko ye 44 dabi so no de ye dos ntu twan na ye de hye wani a oni maguase ye bone kama Over my memory, Kumasi phone. Anyway, my line is not to be part of the show. You can call and contribute. Of course, we are live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Dakus Initiative, Sam Dakus TV. So call now
na insama yedi aba so far no also contribute couple of messages okay my men share a bit me ba ko me no bi afiri ho a na yenko yenim. Hello, good morning. Nyamina adumo to crowd for. Oh, okay. Great. Yetewe. Martin, about so mano. Martin, Mama Waka. Hello, good morning. Good morning, man. Ore umpacho mayenti. Nyapapa dum now swear. Omunyina Joso. Great. Hello, good morning. Yes, but maybe I'm friendly. Oh, so that I Good morning. Good morning. Nyamia dum now swear. Christian council. But when you say Christian council, your Pentecostal council, your Catholic bishop, your bishop, also council. It is a very conversation here. All colors may you. They are not that your concern. It is a either sympathetic not for the classroom or not for the classroom. In this case, I thought about conversation of Christian personally. And Pentecostal church and Catholic. What class will be of individual position? Sorry for bishop before no and president program and the so kind of like Christian Catholic and because of conversation. All right. You know the I got they said it to bishops from anyway that individual churches bishop so yeah, that's it. Point well made. Anyway, hello, good morning. Good morning. Pizza. You are B? Great. No. Now, always, I'm so happy to be a Dr. Martin Kokufojo Jr. Mrs. Montafojo, and will be on trial. Now, so Martin, so happy to get bed. And you are doing papa. Now, always, last week, I can't say, when you break, can't wait to lose my dozen. Nobody,
The people who need to do a military star, yes, and Petra. No, official cooperation of a prison, but I want you to. When you talk, it's all fat, and you know, which knows so, and from Doku, you know, I didn't make us aware, now you know, I feel to and you know, Emma, Papa. Hello, good morning. Hello. Hi, good morning. Hi. Hello. Hello, good morning. Morning. Are they Pacho? Maybe a friend. That's why I'm saying I'm going to all right, Pacho into. Hello. If I try one on quiet to Papa. We can hear you, so go ahead, please. All right, unfortunately, he cannot hear us. So, hello, good morning. I'm the caller. Morning. Hi, sweetie. Pacho, into. Mohammed. All right, Mohammed, into. Mohammed, okay. Madam. Mohammed. No. I think I'm a man. Oh, I said to you, no, you continue to have good idea. I am by the yang kan create the car family identity now my life that can be the bian ni now you get a money you need to go now what the bian ni ni ba ade I do one that I need now what you are saying you for the other one I'm not now to want to say Yamish Mohammed. So hello, good morning. Oh, like Munye. Hello. Hello, good morning. Nyako pardon me ho ye now swear. Okay. I just trying to. I'm sure. Go to this and pay for this country and they cannot think. Yeah. I'm telling you the truth. This is the most remember. The person who not can remember. The person who pray. 3 seconds. Remember. But I mean, Dia saya, saya sorry. Ini the serious entrance to Nagrada is in jail. He is jail. It's protected.
That's what I am. But the Koowaa is still struggling for complete. Thank you so much, Uncle. What make your points beautifully? All right. Thank you for calling. Hello, good morning. Hi, good morning. Hello. City Boy. Memoache. Yeah. Metonka. I'll show you. What you into? My papa, remember, I'm Ghana, because I'm about to think I go demonstration welcome. I have 5 minutes to go. Hello, good morning. Okay, mini caller. Okay, hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Great. If I show you into. Pachoyo, Israel Pachoyo into. They don't Ghana, they read American. Ghana. Is a cordo yet, Tonka? Ghana, as you saw, yeah, sometimes the transitions and window. My name, I am out in making. So that I'm not Ghana, I'm very now, I want to have a Ghana in Ireland. I need to be like I said, I'm not in 2020. So the next one, anyone in Ireland, you have to be answer one pattern. Interest or Ghana, I'm in Ghana, so I'm okay. The man who will be, yeah, none of you. Oh, yeah, someone, Medasi, Israel, Akasa, na can say, you more could say, they was a woman to now. Ina no ye nyankopon na asem ye ta ye bo hwe mo boko akusi me fa call bi ebium. I think they work me 3 minutes and obi wodo okay obi enyi da no kwa na ye boko couple of messages amo hese mutuma kene bi me da mo wa na ya sorrow amankwa positive Sunday. Trust me, if we have 10 times of a lumbar in the country, all this nonsense would have actually stop long time. But that's why I got the already young show the baby and no semre na oshe na onye obi akese from Ebenezer Dako Yadom ne sofu chief Michomo Mr. Yebua baby obi encha sonkonko mo already Adam na ho ye Kofi Job international contractor so already onhira no rich condos bishop Kumasi bishop no bishop yebe kone ho already nyankopon onhira no aba otukwan kakra waba nyame nhira no so me need di akwasi ademfo a me senior brother friend Fred Yebua Yankasa from Kingsley Kokubuachi am ebumfu I'm Wednesday born. All right. Ready? Yeah, chair tifo nyina. Kwa bosti. Chair we bia obi a oni ibo no dey. Okay. Awade nhira mu nyina ifu adu. Awade nhira mu nyina obi a ohwe TV so holiday nyina. Nimsa aban adwuma ifu ni nyina. Omo okay ya. Awade nhira mu nyina na okan obi. I'm just one. Hello, good morning. I'm enjoying the live. I'm enjoying the show live from Hi to Sapo at Ebenezer Miracle Worship Center. Okay, really, message we come feel direct. All right, papa, I'm watching and sign.
Agrada is, oh Charlie, I can't say this on on TV, so I'm skipping it. Good morning. It must be noted that Agrada is not part of Christian Council. Also, there is actually Pentecostal Council. She's not part. There is also Catholic Bishops Council and individual church council. That is where she belongs. So please stop, mentioning Christian Council's name. You people also mention CC without mentioning the association the person belongs to. Nidodu and anyway Abba. And he said if he okay, because Christian Council, Pentecostal one, Omanya for. Into the Sabbath fracture, Unimu Kunim into New York and Yankanjan. I think so. I want to say you ban on the Atia Solim. It doesn't belong to individual council. I say, on your Nukobia, as I say, yeah, say him. What does that say? Macremoni begins the moon says, yeah, so cross or so once I Muslim, they will come and fight you. Then I owe and Yana cross. So we have Christ of one acres or no good binti. On the Moody Kuna sacrifice. Good morning, Koowaa Show is the best offer. Indeed, I need your star, Robert, from Ejiso Atia and Eddie Wave. But this is an audio I cannot actually play. I have. Hey, Bobo. Okay, greetings to my family and friends inside Junior. Good morning. My hand is better. Thank you for asking. This one say good morning. Okay, good morning. We want for a. Let's see if I can read this one quickly. Okay, this one say hi. Okay, so you to hi. Okay. Yeah, we. The door for the door. Now come to the job. I bought them. Okay, my phone, okay, this hello to you. So this one, okay, so that's it. Yeah, first the PSC Emma Odi phone and I about Japan Chrome, so you think you made it, home estate and block factory, so you better move. I say monso yes ne me director ochino so executive producer for the show you Rasam Davis famous and nua oma ebo mechi dom ewo MCR sanso and I make am say mo am here on Facebook na dey na no you better mo nyina say yeah sorry yeah call me din di dan you nuanum kramofo nyina no ye ma mo happy Eid Mubarak e bodon question me ewo Kumasi 104.1 na me fa Kumasi Kwanso Emro and then me guest on the show sometime Otwe Champo and then ono and now menene be